Siyabingelela bazalwane kinina nonkulu intobeko nankulu inhlonipho. Hallelujah. Sibonga ukufika kwenu kuyisibusiso kithina. Hallelujah. Abazalwane abasibukela live ku Facebook siyabingelela kubona, abazalwane abasibukela ku YouTube siyabulisa kubona, abazalwane abalalela ama-audio ethu, ama-podcast kanye nejumayelo sithumela ku WhatsApp siyabulisa kubona. Hallelujah. Siyabonga uNkulunkulu ukuthi namhlanje uphinde wavula umnyango wokuthi sizokwabelana ngesinkwa sanamhlanje. Hallelujah. Muhle uNkulunkulu wethu, uyabongeka, uhlezi njalo edumiseka, uduma nezibongo zonke zimfanele. Yena ohlele esihlalweni, yena ongenakulinganiswa. Hallelujah. Bazalwane bami, namhlanje nginomyalezo, mhlawumbe kungenzeka ngibe mfushane. Hallelujah. Sekuyobonakala ukuthi umoya uthi glory be unto the living God. Ngiyacela ke bazalwane siye emabhayibhelini ethu singachithanga isikhathi. Incwadi eyokuqala emabhayibhelini, incwadi kaGenesis, sizofunda uchapter 1, sifunda verses 1 to verse 4. Ngaphambi kokuba sifunde, ngithanda ukuveza umyalezo wami wanamhlanje. Umyalezo wami wanamhlanje uthi, bazalwane bami, your condition is not your conclusion. Hallelujah. Your condition is not your conclusion. Glory be unto the living God. Ngiyacela ke bazalwane bami iphethe ngesilungu asikhonze. Genesis chapter 1 verse 1 to 4. Isihloko sithi the account of creation. Ifundeka kanje. In the beginning, God created the heavens and earth. The earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters. And the Spirit of God was hovering over the surface of the water. Then God said, let there be light. And there was light. And God saw that the light was good. Then he separated the light from the darkness. Hallelujah. Amen. Ngicela usikhulekele. Baba nathi izilapho Jehova sisifundile Nkosi, mangagcina ukubizwa Nkosi yamakhosi, kodwa Jehova malingeneleze umsebenzi empilweni zethu ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siyakhuleka kuwe mdala wensuku, wena odala izulu nomhlaba, akekho ongafaniswa nawe. Wena ungu-Alpha ungu-Omega, wena uyisiqalo uyisiphetho, ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Bonke abakuthembayo bafaniswa nentaba yaseSiyoni, abanako ukunyakaziswa ngegama nangegazi likaJesu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu namandla wonke. I pray that our motives are purified so that we may walk according to your path. Let your understanding be our understanding. Let your vision be our vision. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen. Hallelujah. Amen. Siyabonga. Your condition is not your conclusion. Lithi iBhayibheli la sifunda khona, eqaleni uNkulunkulu wadala
izulu waphinde wadala nomhlaba athi obhalayo umhlaba uyisenabelo seinyawo zakhe kula aphumula khona kula inyawo zakhe zifika khona na uma esedale kokubili yena uhlala ezulwini thina sihlala emhlabeni kulama verse aphansi uzozwa uthi asenze umuntu ngomfananiso wethu maqeda bese uyasifuza ngoba injongo kaNkulunkulu ngomuntu ukuthi yena uma eba uNkulunkulu ezulwini umuntu abe uNkulunkulu emhlabeni abonise ama character traits obuNkulunkulu uma asemhlabeni ingakho athi kumuntu gcwalisana umhlaba uthi fill the earth and subdue it uthi nina niyobusa phezu kwabona konke okukhona emhlabeni ukuthi nina nisemhlabeni kusho ukuthi nina niyisandla noma ni extension kaNkulunkulu uNkulunkulu ubonisa uNkulunkulu bakhe ngepresence yenu emhlabeni ngoba kuthe sekamdalile umuntu izulu lahlokoma lathi waze wamenza onjeka nawe waze wayidala waze wazireplicate wena then wa expectwa ukuba umuntu osemhlabeni uzofana uzokwenza njengoNkulunkulu uma asemhlabeni lithi iBhayibheli umhlaba wawukade uyihlanga lithi iBhayibheli lelihlane lalikade lingenalutho lithi iBhayibheli uma silifunda kwakade kugcwele ubumnyama uthe umese udalile umhlaba darkness covered the earth. But lithi iBhayibheli as much as there was darkness but the spirit of the Lord was hovering. Now akenithi wena kungenzeka empilweni yakho kukhona ubumnyama but bamba into yokuthi umoya wakhe ukhona uma umoya wakhe ukhona phakathi kobumnyama kusho lokho ukuthi icondition yami is not my conclusion ngoba noma ugcwele ubumnyama kuthiwa indlela ngiyibona ukukhanya angikuboni but ngiduduzwa ukuthi umoya wakhe ukhona unami phakathi kwalobu bumnyama so yingakho ngizothi wena namhlanje your condition is not your conclusion. Jesus. Hallelujah. Then bazalwane bami iverse elandelayo lithi iBhayibheli umoya wakhe ubukade ukhona umoya wakhe ubukade wehla wenyuka phezu kwamanzi ngoba lo mhlaba awudalile wawusekela usalango yamanzi umhlaba bazalwane ugcwele amanzi. Hallelujah. Uma ngifunda iBhayibheli lami bazalwane khumbuli ngithola iverse ethi uJesu wahleka. Hallelujah. But ngeke ibona lethi uJesu wakhala. Uma umukhala kwenzakalani? Umukhala
kuvamise ukuba phuma inyembezi zingamanzi. That is why kukhona iverse elithi uNkulunkulu inyembezi zakho uyayikhongozela ngoba umhlaba umuntu nje wakhiwe even nangamanzi nomzimba wakhe ugcwele amanzi. Glory be to Jesus. Manje bazalwane bami sibamba into ethi umoya wenkosi ukhona despite ukwanda kwamanzi emhlabeni, despite kuba khona kwezimo ezibhlungu nezisikhalisayo, despite ama-condition esiyithola siphakathi kwawo. We are thankful ukuthi umoya wenkosi ukhona usahamba phakathi kwethu. Athi obhala iBhayibheli la sifunda khona uNkulunkulu wabese uyakhuluma uthi abekhona ukukhanya, maqeda ukukhanya wabakhona. Now ufuna u-understand iverse lingaphezulu lithe bekade kunobumnyama. What we see God doing, akakhaleli ubumnyama noma akakhompleri ngobumnyama ukuthi angikwazi ukubona, but ukhuluma lento ayifunayo esimeni abhekene naso ukuthi ephakathi kwesimo uNkulunkulu maqeda athi let there be light, maqeda lithi iBhayibheli there was light, ngoba yena asekhulumile atobhala kahle wakhuluma maqeda kwabakhona, ngoba izwi lakhe lidalongekho bese kube khona. Yingakho si-understanda ithi incwadi yamaHebheru siyaqonda ukuthi nomhlaba wadatshulwa noma wavela okungekho maqeda kwabakhona, wakhuluma okungekho wathi lokungekho akube khona, maqeda lokungekho kwamele ukuthi kuopheye, maqeda kwabakhona, maqeda kwamanifesta emzothi esimeni sakho. Khuluma lokhu ofuna kube khona bese kuzoba khona, kuzomanifesta ngoba nawe unamandla kaNkulunkulu, nawe uNkulunkulu semfe. Khuluma ebumnyameni uthi let there be light, light will manifest. Let there be light, and then there was light. Glory be unto Jesus. Bese lithi iBhayibheli uNkulunkulu bebona ukukhanya wathi ukukhanya kuhle, he then separated. Wathi ukukhanya is day, ubumnyama is night. A day, a complete day, 24-hour day, aliphelele ngaphandle kobumnyama kanye nokukhanya. Angazi udlula esimene esinjani. Kuyenzeka udlule ebumnyameni la indlela ongayiboni khona. Kuyenzeka ungaboni ukukhanya, but ngizothi wena namhlanje sengigcina uNkulunkulu ekhona uzophelelisa konke. After ubumnyama uyeza ukukhanya. Impilo yakho ngeke iziphele noma ngeke izigcine ebumnyameni. Ingakho ngizothi namhlanje your condition is not your conclusion. Atundika umekhuluma
ungathokozi ngakho sitha sami ngokuba namhlanje ngiwile ngizovuka athi noma ngihlele kumnyameni uJehova uzoba ukhanya kwami ngoba sithi uma sekumnyameni bese siyarealize siyarecognize ukuthi inkosi iba ukhanya kwethu ngoba ukuze ilanga lethu liphelele fanele kube khona both things kube khona ukhanya kube khona ubumnyama kuthi noma sidlule kumnyameni we rest assured ukuthi ubumnyama is coming yiko okukhulumayo kuthi before sekuzosa bese kuba mnyama kakhulu kuthi lapho mnyama khona kakhulu indlela ungayibone wazi ukuthi kusho ukuthi ukhanya sekusemnyango ukhanya sekuseduze nokusimakade angeka vume ukuthi condition yami ibe conclusion yami uma yena khona uyoletha ukhanya esimensami. Bazalwane bami ungakwenzeka uJesu wathi hamba wathola umncwabo usemphunga lithi iBhayibheli wasondela wafike wathinta uhlaka ubethinta uhlaka wakhuluma nomfana ofile wathi mfana vuka umfana wavuka. Haleluya. Kungenzeka bazalwane bami uJesu wathi hamba ebizelwe kaJayiro lithi iBhayibheli wanele ukungena kaJayiro wathola abantu bekhaya wakhuluma nabo wathi kulabantu umntwana kafile umntwana le lithi iBhayibheli bamhleka elesizulu lithi bamhleka usuku okusho ukuthi bamhleka njengesilima naw lithi iBhayibheli wabashiya ngaphandle wangena ekamereni uJesu wakhuluma nomntwana wathi kuye Talitha khulu maqeda umntwana wavuka ngoba yena already sebatshelile ukuthi le condition eniyibona la ekhaya it is not a conclusion isima siyuphela ngalendlela but laba bebakade bangabangale ngaphandle baba nokungabaza ukuthi lento uJesu ayishoyo vele izokwenzeka. Ngelinye ilanga lithi iBhayibheli umngane wakhe best friend yakhe bekade sifile lithi iBhayibheli wanele ukufika ekhaya kubo Lazaro wathola ama sisters kaLazaro wathi Nkosi umfowethu sezizini insuku seyanuka lithi iBhayibheli wathi nimbekephi wathi washumulo kuzumata wathi Nkosi kubukhona and you been there kuba ifikana because Nkosi uma ne condition ukhona I know that that condition will not be my conclusion ukhona wena lithi iBhayibheli wathi uJesu wathi manje sewuyayilahla ngoba umfowenu uzovuka wathi Nkosi ngiyazi ngemhlalusho ukuthi ngelanga lokugcina bonke bayovuka namanje into engifuna uyi-understand lo khuluma nawe ukuvuka nokuphila umuntu umekimi noma efa uyaqhubeka phile akakwazi ukufa ekimi uyaphila kimi akukho ukufa mina ngokuvuka nokuphila in other words yonke into noma zonke izimo ezithi uyaphela uyafa Inkosi khona iyafika iphendule uJehova ufike esimeni abantu sebavala amehlo abantu sebakhonqule khona bathi kuphelile ngaye afike uJehova ayophephethe kulotheni athi rise up power namandla
pray